روز بخیر بینندگان بینیت گرامی رادیو زودی، امیدوارم خوب و خوش هستید و آماده شنیدن اخبار تازه. ساعت با وقتی پراکه 10 است و در مسکو 12. من شالو گلخوجه در چند دقیقه دیگر برایتان خبرهای توجیکستان و جهان را میرسانم. موضوعهایی را گردآوری کردم که چون همیشه وابسته به پرسش‌های پیوسته شما است در زیر صحبت‌های ما و اطمینان دارم که تا آخر صحبت تماشا میکنید ما را تا به سوال‌هایتان پاسخ بگیرید. امروز یکم دکبر در جهان از جمله در توجیکستان همچون بریزه با ویروس HIV سپید یاد می شود. در دوره پاندمی کووید 19 گرفتاران این ویروس به گروه آسیب پذیر داخل شدند. طبق امور رسمی در این دوره در توجیکستان 22 نفر از مبتلایان HIV کرونا ویروس شدند که یک نفرشون فوت دیده است. بنا به معلومات مرکز مبارزه بر ضد بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت انسان در توجیکستان در 9 ماه سال 2020 در مجموع 890 حالت نوی سیرویت شدند به این ویروس ثبت گردیده است که از این میان 63 مورد طریق سوزندارو، 36 حالت از مادر به کودک، 52 حالت از راه نامعلوم و 739 حالت توسط علاقه جنسی گذشته است. متخصصان توجیک میگویند مشکلی دیگران است که از شماره عمومی گرفتاران HIV 1070 نفرش را کودکان تا 18 ساله تشکیل میدهند که 77 نفر آنها در 9 ماه سال 2020 به این ویروس آلوده شدند. امروز ماه اول زمستان فرا رسید. یکی از موضوع بحث و نگرانی ساکنان توجیکستان در این شب و روز همان کمبود نیروی برق میماند. در اکثریت منطقه‌های کشور میگویند در شبانه روز برق را با محدودیت میگیرند. این هم در حالی است که پرزیدنت توجیکستان آخر هفته گذشته برای تامین اهالی با برق و گرمی دستور داده بود. امام علی رحمان ضمن اجلاسی حکومتی در رابطه با آمادگی‌ها به زمستان گذرانی ذخیره مواد غذایی و سوزشواری اینچنین در حال خوبی آمادگی نگاه داشتن راه‌ها و تمام انشاءات انرژتیکی سپارش داده است. ولی با این وجود به گفته مردم برق‌کشی همانا ادامه دارد. برای مثال در برخی نواحی ولایت سوخ ساکنان تا 15 ساعت برق ندارند. همین وضعیت در دیگر منطقه‌های توجیکستان نیز هست و اکثریت میپرسند که تا کی چنین حالت ادامه خواهد کرد. مسئولان شرکت برق توجیک از آغاز ماه نوامبر تا هنوز در پاسخ به ناراضگی ساکنان میگویند در کشور لیمیت برق جاری نشده است و این وضع را به تعمیر دستگاه‌ها و ایستگاه و زیرایستگاه‌ها ربط میدهند. ولی دیروز ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق توجیک در یک پاسخ کتبی بر رادیو زودی نوشت که حالا معلوم نیست کی به اهالی به طور پوره برق داده خواهد شد. رئیست کارهای داخلی شهر دوشنبه از بازداشت راننده 30 ساله خبر میدهد که به دغل گفتاری نسبت شاعره و روزنامه‌نگار توجیک ادیبه عزیز گناهکار می شود. خود شاعره در صفحه فیسبوکش نوشت که این راننده میخواست او را با راه زوری، فشار و تحقیر و تعقیب سواری ماشین خود کند. مقامات حفظ حقوق وابسته به این حالت شیرالی کنجایف ساکن شهر دوشنبه را دستگیر کردند که پیشتر نیز سود شده است. او ضمن پرسش اقرار نموده است که در حقیقت ادیبه عزیز را با الفاظ قبیح تشنام داده و شأن و شرفش را پس داده است. با قرار دادگاه کنجایف برای چنین رفتارش به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم شد. آذربایجان میگوید نیروهایش به ناحیه لوچین داخل شدند. این سومین ناحیه است که بر پایه سوزش آذربایجان و ارمنستان در قره‌باغ کوهی به آذربایجان سپرده شد. سوزش مذکور با تسلیم نظارت 3 ناحیه قره‌باغ کوهی به تصرف آذربایجان انجام یافته به جنگ 6 هفته‌ای آذربایجان و ارمنستان خاتمه بخشید. آذربایجان در جنگ‌های سال‌های 90 قرن گذشته نظارت ناحیه لوچین را از دست داده بود. طبق سوزش ارمنستان از ناحیه‌های کلباجار، اقدم و لوچین بیرون شد. فعلا نزدیک 2000 سرباز روسیه باعث نیروهای حامی صلح در قره‌باغ کوهی جایگیر شده. از جمله روی استراتژی لوچین را که رفت آمد ارمنی‌های قره‌باغ کوهی با ارمنستان را تامین می‌کند تحت نظارت قرار دادند. در مسکو یک زاده توجیکستان به 3.5 سال زندان محکوم شده است. دادستانی میگوید حسین عبدالرسولوف 19 ساله به تبلیغ تروریسم توسط اینترنت مشغول بوده است. در همین حال اینترفاکس می نویسد که محکوم شده بلاگر توجیک است. بنا به اطلاع تفتیشات او سال گذشته در یکی از شبکه‌های اجتماعی صحیفه کشاده در آن مواد و نوارهایی را نشر میکرد که خصوصیت تروریستی داشتند. طبق حکم زاده توجیکستان دوره جزا را در زندان نظامش عمومی سپری خواهد کرد. همچنین او برای 3 سال از حق استفاده اینترنت محروم کرده شد.
дирӯз бархе аз бинандагони мо пурсиданд ки оё дуруст аст ки донишҷӯёни тоҷики донишгоҳҳои русия ки дар дарсҳо бино ба баста будани марзҳо иштирок карда наметавонанд хориҷ мешаванд. дӯстони азиз, вазорати маорифи русия мегӯяд, дар замони пандемияи коронавирус ягон донишҷӯи хориҷӣ аз макотиби олии ин кишвар бо сабаби ҳозир нашудан ба дарс ихроҷ нашудааст. вазорат гуфт, дар тамоми донишгоҳҳои Москву Санкт Петербург таҳсил ба таври фосилавӣ идома дорад ва токунун аз ягон донишҷӯи хориҷӣ дар бораи ихроҷ шуданашон шикоят ворид накардааст. вазорат ҳамчунин мегӯяд, ҳамаи ҷойҳои буҷетии донишҷӯёне ки бо сабаби баста будани марзҳо ба Русия омада наметавонанд нигоҳ дошта мешавад. садҳо донишҷӯи тоҷик низ имсол натавонистанд таҳсили худро дар Русия идома бидиҳанд. вазорати маорифи тоҷикистон ба ин донишҷӯён пешниҳод кард ки то ба эътидол омадани вазн муваққатан дар донишгоҳҳои маҳаллӣ таҳсил бикунанд. зимнан имрӯз хабарнигорони қазоқ аз вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров пурсиданд ки кай маҳдудиятҳои рафтуомад миёни Қазоқистон ва Русия аз байн бурда мешавад. ба гуфтаи онҳо, дар байни ду кишвар дар як ҳафта ҳамагӣ 2 парвози доимӣ амалӣ мешавад ки хеле кам аст. бо ин сабаб шумораи донишҷӯёни зиёди қазоқ наметавонанд барои таҳсил ба донишгоҳҳои Русия баргарданд. дар ҷавоб Лавров гуфт, ниҳодҳои марбутаи ду кишвар имконоти рафтуомади ҳавоиро баррасӣ доранд, вале Русия бо ишора ба вазъи пандемияи кунунӣ намехоҳад ба таври сунъӣ маҳдудиятҳоро аз байн бибарад. дар воқеъ боварӣ дорам ки ҳоло аксари саволҳои шумо бинандагони азиз марбут ба парвозҳо ва марз аст, парвозҳо байни Тоҷикистон ва Русия. дирӯз ҷадвали парвозҳои чартирӣ байни ин ду кишвар ки дар аввали моҳи ноябр аз тарафи мақомоти тоҷику рус мувофиқа шуда буд анҷом ёфт ва дар айни замон дирӯз бархе аз шумо навиштед ки барои рӯзи 4 декабр аз Русия ба Тоҷикистон билет харидед ва тақдири шумо чӣ мешавад? бояд гуфт ки расман то ҳамин лаҳза ҷадвали нав нашр нашуд то мо бароятон бо боварӣ комил гуфта тавонем ки ин моҳ низ парвозҳои чартирӣ идома мекунад ва парвозҳои мунтазам ба роҳ монда мешаванд. ба ҳар ҳол мо мунтазирем. ҳамин ки соатҳои наздик маълум шуд, бароятон бинандагони азиз хоҳем гуфт ки тақдири парвозҳои минбаъда байни Тоҷикистону Русия чӣ хоҳад шуд. имрӯз мулоқоти дурӯзаи вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви паймони НАТО барпо мешавад. дар ин нишасти онлайни ҳузури минбаъдаи паймон дар Афғонистон баҳс хоҳад шуд. ба гуфтаи дабири кулли паймони НАТО Йенс Столтенберг, суоли ин аст ки оё НАТО аз Афғонистон хориҷ шуда ин кишвар бори дигар ба паноҳгоҳи террористон табдил меёбад ва ё дар ҳоле ки норимҳои Афғонистон афзоиш ёфтанд, паймон ифои вазифаҳои бар уҳда гирифтаашро идома медиҳад. дар ҳоли ҳозир тахминан 11 000 афсару сарбози паймони НАТО ба артиш ва нирӯҳои амнияти Афғонистон тамрини низомӣ ва машварат медиҳанд. амрико тасмим гирифтааст шумораи сарбозонашро то 15 январ аз 4500 кунунӣ то 2500 нафар коҳиш бидиҳад. Столтенберг илова кард ки дар нишасти имрӯза тамрину иқдомҳои низомии Русия дар марзҳои кишварҳои узви паймон баррасӣ мешавад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон мегӯяд ки дар ноҳияи Шуғнон як духтари 16-сола худкушӣ кардааст. ба қавли манбаъ, фоҷиа шоми 29 ноябр рух додааст. хонандаи синфи нӯҳум дар хонаи хобаш худро ба дор меовезад. волидайн мегӯянд, ин навраз дар хона ягон мушкилот надошт ва маълум нест ки чаро ба ин амал даст задааст. айни замон аз ҷониби мақомоти дахлдор тафтишот идома дорад. равоншиносон ин гуна ҳодисаҳоро бештар ба афсурдагӣ аз ҳад зиёд ва ҷанҷол дар оилаҳо рабт медиҳанд. дар як пажӯҳише ки аз тарафи бунёди атфоли Созмони Милали Муттаҳид ва бо номи таҳқиқи ҳолатҳои равонии атфоли моил ба худкушӣ анҷом шуд, муайян карданд ки як сабаби аслии қасди ҷони худ кардани наврасону ҷавонон бетаваҷҷӯҳии волидон, бехабар будан аз ҳолу дунёи онҳо ва дур будан аз навозишу меҳрубонӣ мебошад. Тоҷикистон барномаи махсуси пешгирӣ аз худкушӣ ва суиқасди худкуширо қабул кардааст. иҷрои ин барнома то соли 2023 дар назар мебошад. вазорати саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон сомонаеро бо номи иҷозатнома ТИҷ таъсис додааст ки тавассути он соҳибкорон ва ширкатҳо метавонанд барои ин ё он нави фаъолият муҷаввиз бигиранд. айни замон сомона фаъол аст ва аввалин соҳибкорону ширкатҳо барои ба даст овардани иҷозатнома дархост фиристоданд. дар маҷмӯъ вазорати саноат ва технологияҳои нав барои 8 намуди фаъолият аз ҷумла барои истеҳсол ва фурӯши машрубот, маҳсулоти тамоку ва истеҳсоли металлҳои рангам муҷаввиз медиҳад. таъсиси ин сомона дар ҳолест ки раванди гирифтани иҷозатнома барои баъзе фаъолиятҳои соҳибкорӣ аз сӯи созмонҳои байналмилалӣ ва омӯёни ҳуқуқ ношаффоф ва олода ба фасод гуфта мешавад. ташкили додани иҷозатнома тавассути интернет
яке аз усулҳое гуфта мешавад ки муносибати рӯ ба рӯи шаҳрванд ва корманди давлатиро кам ва хатари сар задани ҳолатҳои ришвахориро коҳиш медодааст. ва бинандагони азиз, чун маъмул дар поёни суҳбат бароятон дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам ки аз сӯи Бонки Миллии Тоҷикистон ин гуна таъин шудааст. имрӯз 1000 рубли русӣ дар кишвар 147 сомониву 70 дирам таъин гардааст. ин нарх нисбати дирӯз 20 дирам баландтар аст. қимати $1 амрикоӣ бошад 11 сомониву 30 дирам мебошад. бо сипос аз якояки шумо бинандагони азиз барои ҳамроҳӣ. ман дар ин дақиқо талош кардам ба суолҳои шумо вобаста ба мавзӯъҳои муҳим посух бигӯям ва ҳамин гуна интизорам ки шумо боз бо мо ҳамкорӣ хоҳед кард. шумо бипурсед, ман посух медиҳам ва дар барномаи хабарӣ баъд аз 3 соат дигар шумо азизонро мунтазирам. худро эҳтиёт кунед ва худоҳофизӣ намекунам.